ومن هذا ما جاء عند الطبراني في قصة Tabarani Abi Süleyman rahimahullah kitabında gelip İsa bin Maryam aleyhisselam'ın kavmunda bolğun okuya. أو فإنه روي عند الطبراني أبي سليمان أن عيسى بن مريم İsa peygamber bir cemaatты jolutturат. Алар отулдун чогутканы бара жаткан эле. İsa peygamber аларга айтат: "Араңардан бирөөңөр бул түн өлөсүңөр." Кечки убакытта алар отун чогуткан адамдар кайтып келатышып, İsa peygamberга жолугушат. İsa peygamber аларга караса, баары толук. Эч ким искемеген жок. Бири да өлгөн эмес. فنظر إليهم فإذا هم كما هم لم ينقص منهم أحد ولم يمت منهم أحد فلما جاءوا إلى عيسى بن مريم Arasынан отун таңыкты жонуна көтөргөн бирөөнү İsa ibn Maryam aleyhisselam чакырат дагы: "Чеч бул таңгакты" дейт. Таңгак отунду чечкенде арасынан өтө уулуу жылан чыгып сойлоп кетет. Ал жыландын чагып салышынан Аллах Таалам сактады. خرجت من بين الحطب تجري منسلة نجاه الله عز وجل منها. İsa ibn Maryam aleyhisselam отун көтөргөн кишиге карап, аны жылан чагып өлтүрбөгөнүнө таң калып, "Сен эмне кылдың эле?" деп сурайт. Ал киши: "Мен отун чогултканга чыкканда жолдон бир үзүм нан садака кылып берген элем. كانت معي فلقة خبز أي قطعة خبز فمر بي سائل." İsa ibn Maryam aleyhisselam айтат: "Аллах Таала ошол тилемчиге берген үзүм нандын себеби үчүн сенин өмүрүңдү узартты. Так айтканда ошол бир кесим нандын садакасы аркылуу." Бул окуя Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде дал келет. Хадисинде мындай деген: "Садака бул күтүүсүз келген жамандыктардан сактайт жана өмүрдү узартат." أو ما جاء عن علي رضي الله عنه أن الصدقة تزيد في العمر.